Draga djeco i svi ljubitelji pravih vrijednosti. Eto, došli smo i do posljednje priče iz Biblije Staroga i Novoga Zaveta za mlade, djecu i za sve ljubitelje priča iz Biblije, istinitih, mudrih i lijepih. Predstoji nam propovedi i okončanje ostalih apostola, da to pročitamo zajedno. Može? Šta se dogodilo sa ostalim apostolima? Poslije vaznesenja Gospodnjeg, njegovi učenici su se razišli po cijelom svijetu da propovedaju Hrista i da krštavaju verujuće. U dalekim zemljama mnogi su s pažnjom slušali riječi apostoli, s radošću su se krštavali. Bilo je međutim i zlih ljudi koji nisu htjeli ni da čuju za Hrista. Apostole i one koji su ih slušali i krštavali se, ovi ljudi su izgonili. Iz gradova zatvarali u tamnice i ubijali. Osim Jovana Bogoslova, svi apostoli su postradali za Hrista. Ubili su ih judejci ili neznabošci. Tako su, na primjer, Jakova, kojem je žreb odredio da bude episkop, jerusalimski arhijerej, Jevreji bacili sa krova visokoga hrama. Silno se povrijedio Jakov kada je pao na kamen crkvenog dvorišta, ali je još uvijek bio živi, molio se za svoje ubijice. U tom trenutku udarili su ga štapom po glavi i ubili. Drugi apostol Andrej, prvozvani, došao je u našu rusku zemlju. U to vrijeme, međutim, ovo je bila pusta i divlja zemlja obrasla šumama. Apostol Andrej je prošao po ruskoj zemlji sve do onog mjesta gdje se danas nalazi slavni grad Kijev. Tamo je na gori apostol postavio krst i rekao da će se na tom mjestu nalaziti veliki grad sa mnoštvom crkava i da će žitelji te zemlje postati hrišćani. Apostola Andreja su u Grčkoj neznabošci razapili na krst. Za Hrista su postradali i umrli i ostali apostoli. Apostola Jovana su htjeli da usmrte otrovom, ali otrov na njega nije delovao. Tada su ga bacili u kotao sa proključalim uljem, ali Gospod ga i tada sačuvao. Jovan je umro prirodnom smrću u dubokoj starosti na ostrvu Patmos, na koje su ga protjerali neznabošci. Veruje se da je Gospod imao tamo viđenje da je Jovan imao viđenje sa Gospodom na tom ostrvu i on je napisao povodom toga jedno delo. Nadam se da vam se sviđaju ove priče sa poučnom, vrlo poučnom tematikom, sadržajem bogatim. Postoji jedna takva zbirka poučnih priča, Dar anđelima, koju možete za sebe, svoje bližnje da nabavite od sada i preko kontakt telefona 063 17 57 156 i da uživate mnogo toga iz religiozne i rodoljubive tematike koja je zastupljena u zbirci pesama, priče za djecu i mlade, pa i za odrasle, da naučite i da negujete i da negujemo svi zajedno prave vrijednosti.